Toti imao tešku ulogu da među našim mlađim igračima pokuša da pronađe kvalitet. Svi mi koji pratimo mlađe selekcije znamo u kojoj su fazi i znamo kakvi su rezultati. Ali evo sad želimo da verujemo Totiju da je izabrao talentovane i da ćete bar 2-3 od ovih 17 koje je Toti sakupio moći da pronađemo prvotimce. Dobar dan svima. Ja bih se najpre zahvalio upravi kluba i predsjedniku Gvozdenu Ignjatoviću na ukazanoj prilici da budem ovako mlad član stručnog štaba. Izuzetna mi je čast što sam u ovom klubu i što ću imati priliku da učim, da sedu u kojem radim pored šefa kao što je Ivica Momčilović. Što se tiče tog dela igračkog kadra, sa većinom tih igrača sam radio u kadetima, u pionirima, u mladincima. To više nisu deca, to su momci i po konstituciji i po razmišljanju i mi smatramo i nije to rješenje koje je doneto zato što nismo mogli da nađemo neka adekvatna pojačanja u drugim klubovima. Ovo su momci koji su se iskazali, pravili neke određene rezultate, razvijaju se u pravom smislu i fudbalski, ovako fizički. I naša odluka je da se tim momcima pruži šansa. Sve ostalo zavisi od njih, mi im garantujemo jedan kvalitetan rad, jednu veliku podršku od nas, sve ostalo je na njima. Ja verujem da ima kvalitetnih igrača, to govori da su čak 2 kadeta priključena sa nama, Martin Dimitrije i Janko Ćirić, koji imaju jednu odličnu polusezonu za sebe, koji su pokazali da su već stasali u jedne igrače, nisu to više deca. Tako da, moj cilj je bio da nađem te neke kvalitetne igrače u omladinskom pogonu i nadam se da sam u tome uspio.